Zonet chung kuate chibai vekule Infiamna Chanchin Thar ilongai thlang u Cristiano Ronaldo chan al nasara contract aziak do ni hin alanga United laka an result chungchang Mikel Arteta alom lo hle Saudi Pro League club Al Nassr team tana inlan mek season kalmeka top scorer ni na chel mek tu football azin kwang go zakwa samru khong ting to Cristiano Ronaldo chan ni jang khan thu thar aneya media rin tlak takten antarlan danin Ronaldo hian akhel mek na Al Nassr hin contract thar aziabel do ni hin alanga Saudi Pro League lama ahun top aman arinom Cristiano Ronaldo hi Saudi Pro League club akhel mek na Al Nassr lam hian contract thar chungchanga hian an club nei tu ni na chu engemaw zat pek bel antum ni hin alanga hemi chungchang hin Cristiano Ronaldo le Al Nassr te hi anin rem thei don ta ane hetiang ani ta ka chuan Cristiano Ronaldo hi Europe lama akir arinom to lava Major League Soccer ne na soizom anni chungchang po adik arinom lo season thar lama Cristiano Ronaldo hi Al Nassr tan akhel zel arin oma ma setlap nei tu ni nairo sang tak anei to don ane heti meglai hian karliam ta karto pa United laka antlom nuwa Arsenal team enkol nek tu Mikel Arteta chun thut chwa aneya khaing khel result khan alom lo hle Mikel Arteta chuan khaing khela khan atha jok kan ni ya chakphu jok po kan ni ye United team kha athalo jok an ni ya ma se football a hetiang hi athlen chang atam hle ator tu atun tum chu kan tranga chu mai pialama technology le inkhel kai hroi tu ten an na an thok tha tok lova PGMOL lampo hian anti tur anti nge angai ane khaing khela han penalty hlo chuak tur kan ni ya Harry Maguire handball penalty kan hlo chuak lo kha affair lo hle khaing khela han chakphu jok kan ni ya United team awan nei zoka an tranga chu thilpom hreum tak ani tin Mikel Arteta chun asoya khaing khela han chakphu jok kan ni tin asoi zui bok Manchester United ain kol nuwa che thae me mai Michael Carrick choroi kinan na sataka soiselin Rio Ferdinand eroin achan thung Manchester United in Manchester City antrenom club an ne nuwa karliam ta karto pa table ma shroi mek tu champion turarin kai Arsenal team laka game moi tak chop choka point thum an hlo chho nuwa United team tana loin lan to roi kin eroin thu thar aron neya roi kin na soidana ero Michael Carrick hi alaring tok lo ane roi kin chon voi engemaw zat chakpo ni se season kalmek atop phuna United team hian Michael Carrick hi ring lo turin ka duwa season atop phuna ani hi chhuat ti rin coach thazok le ton hriat nei tamjok he team hian anmamo ane Michael Carrick hi coach thatak le he team rong khai chuak tu tin soima se tun din muna hian he team kai hroi turin atha tok lova season chonulama hian chakpui vekpo ni se ani aya coach thazok he team hian anmamo ane he tlap lian tak ani ya kumtam tak chung chu Premier League a ro an lo rel to chu tiang thil ti thei tur coach chu he team hian anmamo wa Carrick hi coach tha tak ni ma se league no moi choi pui theina tur khop ani lo ane season thara ani lo deuh mi thar chu an senglu angai nge ye ti hian United team legend Roy Keane chuan asoya hemi nu lok hian United tana loin lan to Rio Ferdinand point thu thar aron nei veleya Roy Keane thu soidu dan chumak ati thule season kalmek ato phuna United team hen Carrick chu roi poni se om ati thu asoya tundin muna tun nai chawa United team an khel chia a chu tiang rong khai chuak thei tu chu Michael Carrick ani thule tundin muna ani chu fak aphu thu asoya season tharlo tura po ani hian akai hroi ni point kan za angai ani ti hian Rio Ferdinand chuan asoi South Asian Football Federation's Futsal Championship nei zotaka India team chu pahni na ni hin silver medal hlutak an hlo chuak South Asian Football Federation's Futsal Championship hi komina tonga nei tran ani ya thleng tu masaber hi Thailand ni hin tun thani som pali tong khan nei tran ani ya nizang khan ahmor bok ni hin champion team hi Maldives ani ya Iran sub team India ni hin pathum na hi Nepal ani ve bok inela te hi league face sanga khel ani ya knockout stage sanga khel nilovin tebula achung bera team hi champion no moi choi tu an nita ani nizana in khel mu nom taka hian Bhutan le Nepal te in machona Nepal lamin ne na an changa Bhutan hi goli gol khatin an ne
he in khela in Nepal team tan BJ Pemba mai ba ka Saros ten goal an khung ane India team lampoin ne na changin an khing pui Pakistan chu goalie goal khatin an sop he in khela in Pakistan team tan aga chun an golom chun a khunga India team tan lal som pui chong goal ni khungin nal tuang zela le Nikhil Mali ten goal khat ve an khung ve bok Mizo player te an che that le ni zana in khel danga champion team Maldives point hum an lo chuaka Sri Lanka chu goal nga goal nin an ne avan doi jok Sri Lanka team tan tilham le aman ten goal an khunga Maldives team tan hian Mohammed Imran chun goal ni a khunga ani ba ka hian Rasid le Suhel ten goal khat ve an khunga Sri Lanka player Akib chun an lama goal khat atilut pal bok inel na nei zota ka hian ti hian champion team chu Maldives an ni ya khel ruka chakvekin point song pariat nen pakhat na ni chungin champion no moi an choya India team hi point song pakhat nen pahni na omin runners up an ni ya silver medal lo chokin pathum na Nepal an oma point song pakhat nei bronze medal an lo chuak ani an hoya Pakistan Bangladesh Sri Lanka le Bhutan te anom ve bok India team an game to ber kha poimo hle ya Pakistan le India te anin matson ma hian khel inzata India hi anu fual zo ka an tranga ma sen last game a ne nan chanta ka wang hian an melma Pakistan hi nei pahni na anin son chawa silver medal lo chuakin India du thu sam athenga Pakistan hian medal an hon zui ta lem lo ane inel na nei zota ka hen top scorer chu Mohammed Imran chu ania Maldives striker hian goal kwa khungin pahni na hian India striker Nikhil Mali chu oma goal rup a khung ve bok pathum na huanga Mizo player la sompui chu oma ani hian inel na nei zota ka goal nga ngot khungin ani ba ka goalie khung huanga lal tuang zela chu om ve bok inel na nei zota ka hian India ram ayo Mizo player fe chuak te hi an che that le Australian Open inel na te chu nei chun zom zel ania niza ne voinlama te khan 4th round inel na nei chun zom ane tennis ma inel na lian le ngai hlutlo Australian Open inel na chu nei chun zom zel ania niza ne voinlama mi palam result in khel monom taka Yannick Sinner ne na changin akhing pui derderi laka 6-1 6-3 7-6 in straight set in ne na achanga next round alut Benjamin Shelton point malampan zelin akhing pui Casper Ruud laka 3-6 6-4 6-3 6-4 in ne na achanga next round ain langkai Musetti point 6-2 7-5 6-4 akhing pui Taylor Fritz ne next round aluta Djokovic zero in khel ha ngai lovin akhing pui Mensits ain lan lova khelem lovin next round ain langkai zuita ane quarter final in khel mudom taka Alexander Zverev ne na achanga quarter final game masabera hian Zverev hian akhing pui tien chu 3-6 6-7 6-1 7-6 in anneya next round harsalu tuklo hian apal tlang zuita ane inela te zanina nei chun zom ani do na Carlos Alcaraz Garcia le di menor te in machon don in Musetti le Djokovic te anin machon don boka Benjamin Shelton le Yannick Sinner te anin machon bokang mecheloma po inela nei chun zom ani zela quarter final anni lam hi chu khel tran ni to yin quarter final game masazok voina in khela Ariana Sabalenka in nena achanga champion turarin kai seeded number pakhat na hian akhing pui seeded number somni pakwana American star Djokovic laka 6-3 6-0 in nena achanga harsalu tuklo hian next round ain langkai zuita ane quarter final in latene chunzom anile dona Coco Gauff le Vitolina te in matsonin Rebecca le Iga Swiatek te anin matson don boka Jessica Pegula le Anisimova te anin matson bokang NBA season kalme kinel te chu tukin khan nei chunzom ane basketball ma inel na lian le ngai hlutlo NBA season kalme kinel te chu nei chunzom zel ania tukina in khel masabera Atlanta Hawks in ne na changin Indiana Pacers chu za somthum pani za som parukin an ne in khela hin Atlanta Hawks si quarter masabera tal boy zokin quarter masaber hi Pacers in somthum pariat somthum palin an la quarter ni na team pani te point ho cho zat inang ve hin quarter thumna le quarter li na ero Atlanta Hawks an chung nung filor laka Pacers in an ngam lo hle
za som thum pani za som parokhen hoksin ne na an chang zui ta ane ne na chang team Atlanta Hawks team tan Deson Dennis le McCallum 10 point som ni ayatam ve an thok chuaka Alexander Walker 10 point som ni pakhat thok chua bokin an team tan an tho hlok le inkhel dang Hornets on Philadelphia chu olsam takin za som thum som ko pathumin an neya Cavaliers point ne na changin an khingpui Magic chu za som pali som ko pariatin an ne he inkhelan quarter ma saber hi Magic in an la quarter dangla zong tero olsam takin Cavaliers in an la ve thunga quarter ma sabera nu fual de uma se quarter danga hen an phak chiang le ne na chang team Cavaliers team tan an player poimo Donovan Mitchell chong khel thale berin point som li pangangot athok chuaka an team in ne nan chan thei nan hen atho hlok fal le Celtic lam point ne na changin an khingpui Trailblazers chu zapani somko palin har salutuk lovin an neya Lakers in an khingpui Chicago Bulls za som ni pakwa za som pariat ne ve bokin Rocket in an khingpui Gazelles chu za pariat somko pakoin an neya tukin in khel to bera Golden State Warriors an chak zolava Timberwolves za pariat somriat pathumin an ne he in khelan quarter ma sabera Timberwolves tetra zokin point som ni pahat an thok chuaka Warriors in point som ni chau thok chuakin quarter dangla zong quarter ni na quarter thumne le quarter li na te hi Timberwolves in harsalutuk lo hian an la thunga ne na lutak an chang zui ta ne Timberwolves team tan an player poimo Zingmel Julius Randle chong khel travelin point som pariat athok chuaka Bon Silent chon point som pasari thok chua bokin an team tan an tho lok le NBA season kalmekin na te nap tu jing dar nga le chan ve train nei chun zom ani le do na game sari khel ani don ane khati zong khai Infiamna Chanchin Thar kan pon thei chuni